بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جائل الملائكة رسلا، ثم الصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن المبين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. الإيمان بالملائكة aisha kuna lolo eraini community epiri loyalty koto ma piri nolo ayunu kodino kole siramone rukunu thani min arkanul iman ekisili loyalty koto mo kisila lo ayunu kodino kole siramone nara ikolete apotone shautu epiri lo soditi wa imanu billah sololo iloso na isha epiri lo yarit ekisi lo yarit wa huwa imanu bil malaika nesida ajua ayuna ajawtuna imalaika na bi malaika ne jasi wa huwa itiqad wa imanu bi wujudi al malaika nesida ajua achamuno keda ayunu ajawsuna inyo imalaika na bi malaika ne jasi obuloka subhanahu subnyona imalaika na bila shakkin wala raibin ido memetoro keda abuinikini wala ayalo ngongo kota uko malaika ne jasi araibo mamete la umameda ayalo ngongo umameda abuinikini koto majautu na malaika nese pirlo yariti itiqadu bi wujudi malaika bijasi malaikan waman kafara bi wujudihim ido idistungana kere ene ikapiriki ene gira yuna ajautu na malaikana kafara billahi amengere kila suban idistungana giri ayuna ajautu na malaikana hamameti malaikana kafara billah arawni kapiriti kafara billah arawni nyona amengere kila suban لأن الله أنونا رأي قال الله تعالى بلوك سبحان كتو مويتابوك لا لونا القرآن الكريم ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا بلوك سبحان كتو مويتابوك القرآن الكريم تماربي بيدستونغان نكيري نمينغيري كين لوك سبحان إنه جرايون لوك سبحان وملائكته كدايك ملائكانا kede nyona kede ikea malaikana so ayunu koto modino kolo kasubani beti ayunu lo kasubani kede i malaikana kie nisibore ni yarekini so igirja ayuni malaikana doja ayunu lo kasubani bono gira ayuni malaikana kafara billah imenger kijo la kasubani ikapiri kijo rauni jikapiriti mamjira ayunan mama koni yuni todolo kindi paka ja ayuna jeutu na malaikana so ونعتقد كذلك أنهم عباد الله لا يأسون الله ما أمرهم إدو iyuni toni be malaika ne raskesi ejana kinaka ke Allah subhanahu wa ta'ala raskesi nyona ibulo sunuke Allah subhanahu wa ta'ala la ya'asuna Allah malaika na mamu kese menger kinet lokasuban ma amarahum idis bore kereni chorakinti kesi lokasuban malaika na mamerasi kwana toni tunga ijasulu mengere kitosilo kasban ijasulu mi yuto silo kasban yasu kwenye malaika la ya asuna Allah malaika na mamu kese mengere kitosilo kasban ma amarahum idis bore kereni chora kitilo kesilo kasban wa yafaluna ma yu'marun ido isomaite kesi dis bore kereni chora kita kesi eri mari tosi kisila kia Allah subhanahu wa ta'ala lui chora kita kesi asomi dis bore kere la yusufu bidhukurati wala bil unutha malaika na mamu kesi erasi angoro idoda mamu kesi mamerasi kilio ko merasa angoro sini wo mombe are malaika ni kote berebo baibo erasi bo keswa mamerasi ikilio ko mamerasa angoro ba mamu kesi jatu riboro be jatu ikilio ko are kilo kili jatu kili boro angoro jasika mamu kesi jatu riboro kana ta angono mame jatu riboro kan so la yusuf bi dhukurati wala bil unutha mame malaika ne rasi be they belong to mame rasi ikile ko mame rasi dai angor la yusuf bidhalika khalaqahum Allah min nur ido malaika na esubiti kesilo kasubane kutusoma ita aicha light esubita ikesi koto ma aicha oni tunga esubunta yon koto mo lupe koto ma alupok kwenye malaika na subita ikesi koto mainyo aicha light nurun yatalaala subita ikesi koto maicha wala hum ajniha ido malaika na jaturu kiranyo na
abebenuka nu ay poro nu ka porore nu da kierde ko spida le luana le dedengenoi lahum ajniha jaturu kedanyona abebenuka qala ta'ala abaloka subhan ko to moitabo kela launan alquranul karimati marbe الحمد لله فاطر السماوات والأرض جائل الملائكة رسلا أي ترشو كريراسنوك الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في الأولى فاطر السماوات والأرض ngolo buwa subu akuju keda akuopu subhanallah ja'il almalaika rusula osodi ay tarawni malaika na rusula iya kyana angoli malaika jatuto keda kesomu angoli malaika jatuto keda kesomu special akesomu ngin ja'il almalaikati rusula osodi ka subhana ay tarawnyona malaika ne nyona iya kyana uli ajini hatin ido jatuto kini malaika na kedenyona abebenuka uli ajini hatin masna ejasi malaika nwejas kida abebenuka are wo thulatha ejasi malaika nwejas kida abebenuka auni woruba ejasi malaika ne chelwe jatu kida abebenuka aongon irasimu darajas stages kichi malaika jasi malaika nwejas abebenuka are ijasi malaika nwejas abebenuka auni ijasi malaika nwejas kida abebenuka aongon basi je malaika Jibril alayhi salatu wassalam sayyidul malaika ejatoro kida abebenuka 600 ajniha ejatoro kida abebenuka akwataka nyapi subhanallah malaika Jibril Gabriel ejatoro kida abebenuka mwasai akwataka nyapi Allahu akbar wa hum jundun min junudillah ido imalaikana erasi isirikare ke aloka subhana e kodo kinlo kasubana amudiara disbete kere jokari kesi kabana tisoma jo ya Qur'ani alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shomo je storni kamuto sa ashabul fil itungalu etome lude kodo sabunere amudiare kaba raboneta ibiro kaba ay biro kaba kwapu bulo kasubani jesa kikesi toiran ababil malaikana mu nyara ababil i darabon ti kwenyu lo nyara ababil ras malaikana luda idakto sa akimino twin min sijil luda idakto sa akimina amoru no elo muto sa kimane nyara sijil o gian le nyara sijil opota chaka kini tungangunu amodiare kesi subhanallah so malaika ni jundun min junudillah rasi isirikare ke loka subhana baloka subhana wama ya'lamu junuda rabbika illa hu ido emamedi stungana na ene jeni isirikare ke loka subhana the soldiers of Allah subhanahu wa ta'ala illa hu dimara yesbuna Allah nesejeni so imalaika qadiruna bitamathul bi amthali al-ashiya malaika ne pera julana kini kotoma aputo shonwe gelegela epera bunere kotoma aputo na etunga nani kweene konye bunesi kotoma aputo na etunga nani emametoto kedi borolwe jatoro etunga kwa penda I mean private parts la liannahum la yusuf bidhukurati wala bilunutha nare kesmerasi kile ko meras angor so ne jula kino re malaika abunere kotoma aputo na etunga nani emametoto keda nyona private parts la emametoto kwa penate chesawa ebunene malaika Jibril ne je nabi wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam kotoma aputo ne sahaba le nyata Dihya radiyallahu ta'ala anhu so wal malaika lahumul wadhaifa khassa angol malaika jatu kedanyana akiesom kwa penate malaika Jibril alayhi salatu wasallam mwakkalun bil wahyi ere malaika lone ole le ya unene nyona akiroke Allah subhanahu wa ta'ala mamejasi iyake na ki Allah nyese yaune na akiro revolution nyese yaune ne nyona wahi wasita baina rusul anaje loka subhanahu nyese yaune na akiro malaika ngoni Jibril alayhi salatu wassalam muwakkalun bil wahyi wa huwa sayyidul malaika idonesi epolokiti malaika na kiere malaika Jibril alayhi salatu wassalam ejebe che malaika lenyare Mikail alayhi salam nisida muwakkalun bil matar malaika ngole ne nyare Mikail nisi malaika lo edo ni wanyina jo ido wone lo stai tepene ndiyo kere ere malaika ngone kede malaika na lo ngarakitos nesi kesida kam to sakirot ne ay tepe do ne ten lo stai tepe kere ere malaika ngone Mikail
alayhi salatu wassalam nesi muwakkalun nesda malaika lo edow wa Israfil de je malaika le nyare Israfil muwakkalun bin nafikh fi sur nesde malaika le bete akutakin arupepe kaparana na washa idarit nespaka lolo idarite paka ne chora ken solo kasuban akutakin arupepe malaika ngole nyare Israfil bet ne sakutakin arupepe rwana soditi abeta kutakin arupepe ne dum arupepe ngini idis bore kere ene jari isubana kere lo jarete beta atwakare kere akutakinet na sotingin akutakinet na yareti ne kutakina nesi era aitajaruno resurrection aitajaruno isubana kere jarunete aloste dona ay mario yaumul qiyama judgment day loste dona ay mario so malaika ngone nyaray Israfil muwakkalun bin nafkh fi sur dene ejaybe che malaika la nyare Azrail arabonet malakul maut nese malaika la atwanare la ngana renyona muwakkalun bi qabd al arwah nesda la ngana o ki moyo inedo lioka pak na ona twanare na nyuno to makopa kol ngana malaika ngon Azrail neside buni nyona allemare o ki moyo to mana wate oko so to ni nyona abongori so malaika ngone nyara Azrail arabot malakul maut malaika la atwanare dobe jeche malaika la nyata Ridwan nisde malaika khazinul janna nis darani lo arabon te geti kipalo e janna ese darani lo e janna e togolo kailel paradise wa malikun khazinun nar de malaika la nyara maliki nisda Allahu akbar e daran lo nyo arabon te geti kipalo e geyana hakim Allah wa raqibun wa atid au kiraman katibin ije malaika lo nyara kiraman katibin au raqibun wa atid kisdalu wadi kaite nyona aswamishon we somayoni koto makopo kalongana ije malaika le je o shepilo teten ije lo je o shepilo ngodian o shepilo left hand kisdai wadi kaite nyina aswamisho lo teten nes wadi ka aswamishon we jokuka je o shepilo kedian nesida iwadi kai asomishon we roko balokas ban ma yalfidh min qawlin illa ladayhi raqibun wa atid be mamadi skirato kere ni illi munijo koto mana aitu kukoni arabonte mamadi somshoti kere ni somaijo iddi marai e jasi malaikana lui watching aite lui teta koni somisho ido iwadi kaite we jokuka iwadi kaite we roko iwadi kaite ko para na washa itodi kino jako ni somishon we somata jokere so konyon mamite malaika na ngunu jasi ne pene ojasa awate oko ne pene subhanallah la ilaha illallah so ejasi bicha malaika lo nyare munkar wa nakir kisida lui ingisete ay ngiseta kotomates ne etwani etungana osota nuka kenesi poti malaika na ngunu yare munkar wa nakir mamu kesi munkar wa nakir ere we poti nini ay ngiti jo ay ngiseta ko penati marabbuka wa ma yamiyuka ay ngiseta ko anatangun edi se yuna ne kere pedori nyona abongo kina ngiseta ngun ko nyara muji unity loka subani kedi ke malaika na kedi ke ya kedi tabon mamuji pedora ko kin bible abongo kine takana tangun mamuji pera abongo kina ngi ay bongo kine takana tangun munkar wa nakirin so وهم كثير جدا لا يعلم عددهم إلا الله إذا ملائكة إراسل ويبوا كانوا يمين جيني إكتنابا إذا مارا الله سبحانه وتعالى إراسل ويبوا كنوي وفي حديث الإسراء والمراج دو إجاي حديث نبونتي نكامتوس سابالك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نكامتوس إسراء والمراج سابالك النبي وكو محمد صلى الله عليه وسلم أن يونو ماكا الله استفاك جيروسالم دو جيروسالم باكا لا ملاي الأعلى رأي حديث نبونداني عن مالك بن صعصة الصحابة لنير مالك بن صعصة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبالايك يا الله سبحانه أي بوش كرنشوك يا الله إجسك نسمع كيات مربي رفع لي إلى بيت المعمور أبوني إكيارونغو opono ingarong aparani nginelose nabi miraj sapali kela miraj oponi kiara inesi ila baitul ma'mur paka neje togongole nyara baitul ma'mur fasaltu jibril do obwenabi ingiti malaika jibril alayhi salatu wassalam
إنه يكملوا ستوجون ونبينون بيتوجون فقال هذا البيت المعمور أبو ملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام أبو كنا ستمر به أرينون بيت المعمور تقول إن يرى بيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك كتمو توغانون ilipete imalaikana illukumini akwata kanyare angoli parani idha kharaju lam yaudu enyoti malaikana ngun mambo be bongunete so togongon baitul ma'mur ilipete imalaikana angoli parana agione subna loka subhan akuju keda kop pakalo ilipete malaikana mwana mwasai illukumini akwata kanyare sabu illukumina kaisa kanyare 70,000 illukumina akaisa kanyare angoli paran ilipeti malaikano koto moto gangoni idha kharaju enyoti malaikana ngun lam yaudu moyo bichelo marete angoli paran subhanallah so imalaikana ransilwe puakano so baitul ma'mur to ngole nyare ma'mur nesida ekaba leje akujuna kaisa kanya akujuna mwasai na ikanyetare nara kujerasa kanyare so toma kopa kol ngane jaruno kide kaba loida iteyoni arili pioni teyoni ne je kaba so akutoma kujuna kaisa akujuna ateso ya rabbi toma kujuna na kanyetare eje e kaba le nyata baitul ma'mur esida jana kinatenyo imalaika na lokasbana aneni angoli paran ejasilu raki'an sajidan akadha ijasi malaika na luwe rasi o jana kineto okolokasbane o jasi to morruku jasi lu jasi to mosaji o sujud jasi lu jasi luwe bwayti jana kineto lokasbane do imalaika na mamu kese rasi lu edukono kinos mamuda rasi luwe uriete ido imalaika na mamerasi lu enyamete imalaika na mamerasi lu ejotoete imalaika na layes amun mamude pasete mamu atoma solution so mamu kese pasete kwa na toni tunga